Što sam crnac? Sorry, bro. O, je, glas. Kak se gasi ova muzika? Samal. Music. Stav na. To bi video džungla u stazi. Džungla u stazi. Brate. Family Guy na kineskom, bro. Free Palestine. Only broke is asking. Ja, sad ću ga pogledat direkt uveč. Jesi, degen! Koga jebe? Isuse. Šta ti je? Ne. Ne. Dobro je. Kako ćeš nazvat video? Kakav ga ti? Danteov Pakao. Može. Halo, jako. Koji gore? Napiši ne u chatu. Aha, to ti daje ono, daje to Schofield. Daje ti Hell's Fury. /kit ne. Mrš, ubij ga. Alo, gospodine. Pazi, Bobro, brate, da ja... Alo, brat, nešto upcat. No, I'm not gonna shoot, just come, bro. You know that guy? You know that guy, bro? You know the other guy over there? Silence, black woman speaking. Evo ti ovo. Brat, oh my god! Mrš! Srnju je! George Floyd. Devšak, di. Jako je. Lagano. Stani. Ja izgubio! Oh my god! Ja tek sam skontao! No, gura, I get set turn. Bum, to nas pobjedi. Možda i nije. Nemoj! O! Ubij se. Holy shit! Ne! Bravo! Seri, sine. Pobjeda! Ise! Ja. Ja ovo. Toma did not survive. Quick thinking led to them a grasp of air, wire cutters, and attempt to disarm the bomb. But alas,
They clumsily cut the wrong wire, triggering the device. Nisu Nisam očeo. našao kamen. Quick thinking, to je to. Feminizam. Možda da reći fat bitch. Dr. Freeman. Pa je ovo? Ovo, brat. Ovo, brat. Ne, jač. Ej! Ej! Ja ga gura. Skine! Ne, bola, prestani! Daj im piš... Ej, ima piš... To sam ja. Pa uđi u jedan ako uđe nije uđi u jedan drugi. i... Valjda ćemo Pa ne, sreći. evo, no, ovaj jedan mi ne radi, ovaj drugi je zaključen. Pa na Pa taj taj koji ne radi. ne radi. Ja ovo moram uskat, miruj, Davide miruj. Okej. Davide, pogledaj ovo, samo malo Davide. Ne mogu. Debola, ne vidim cestu, zabit ću se u nešto. Oma, zabit ću se u nešto. Ispališ mi cigare, mani! Ne pitaj. Jako me vidiš. Jesi, a ne! Nekaj kurac! Dobre. Otvorio se haubu nekako. Šta se događa? Lik mi sam povlači a to jako je. Jako me mrš. Neću. A to možda Isuse Kriste. Ne! Jeben ti. Ne! Ajde, sedi, šta je ovo? Žab. Mogu je ubiti. Mi one gluposti. Aha, dobro. Pošto mi je evo laptop neki Mršu najava. kurat! Ja sam crnac, ja rudarim. A je, a i mi smo. Jebe ti. Ne zatva! Si glup, nemoj jako, nemoj jako! Ćete vi, dva majmuna. Milej, ništa, ja se izgubim. Ja ću umiti. Alo, bo nisi ja jako. Vuk. Ne! Jednom sa srca, nemoj me jako, please, nemoj me jako da jednom. Polje jedan, nu budale. Alo, budalo. Da ja kopam. Brš! Ej, na 3 srca sam. Pa kad si glup, nemoj, ja sam ti srca. Nemoj, ne idem! Brate, u rudu. A moj, jako. A koji rudnik, ja ne znam di ste vi očuvali. Rudnik, ja ne znam di ste vi očuvali. 15 ovog bata na spolu. Hvala kolega. Mrš! Našao sam glavnu. Jako je, a ja ću AFK bit. Nemoj me zarobiti ono kilo zemlje, nemoj to raditi. Ne znam, Bon, što ste vi uradili? Aj ček, ajde zatvori oči. Evo, zatvaram. Odi u controls i tu za voice chat mode stavi toggle. SC controls. I tu ti je toggle, voice chat mode i to stavi na toggle. On ima onaj sloped brain, znaš ko
Stani. Da, Ja imam svo, ja imaš 6 zubi, nego aj. Ja sam imao koji bogatav. Jako je, popi ovo, jako je. Aj, popij. Suspect was last reported southbound on Highway 99. Šta je ovim likom? Ma ba, ovaj će se lik raspisan. BUM! Pazi, jako izlazi za auto. Pazi. Gdje je David? Pa neću ne igrat. Ovaj će lik nas. Ja, ako je dođeš pašću ti imam pištolj, brate. Pazi. Nemoj, čekaj, bježi. Nestam. Nek se... Neka sranja. Oh. Oh fuck! Segregation! Nije. Oh my. Where's the guy? Šta je ovo, Toma? Pa brat, crta, ovo je kabin. Znam. Ne, Daj, ne! Čekaj, ja upadam u gepek, ja u gepek. Čekaj, ja u gepek, čekaj. Znači ljudi, meni ovako, mene drpa sa 60 na 6.